joto no sal kaham tini no bang select halin chung mole type of leadership se tini no bang salin chung mo ke bobuyon chi se salin chung ke bobuyo beta ke snunga ni ma tongo ke boyim chung poste ha asu ke boyim chung to thaya arpo boro chin je beta ke snunga ni ma bangmon ba pandawo boss boy shina ke John Zakraya na bungsimo boy se ke boron chi chung snunga ni ma bangma tong leader ne rong ba pandawo chung abon dinke phadi abono chung kreme ke chung nai nai rana puila ma ke autocratic leadership nye sawo ke bo eto autocratic leadership lek mano hi phi abono chung nai nai autocratic himo ke leader raw thing full authority tung mo ake je bro chung mo dei ke control khemai mo bo ke bisir ba o skangpu ni somoyo se use khya phio ake sipai raw ake military raw o se use khya mo leadership style se bo ke abo leader ni samungke bingso tono rule follow kya nima tuithemo an chuno saiknaro boro chu se nima singkya bo autocratic leadership ke full authority brown thio tongmo brown je brown chongmo de ke full control brow khememo bisir ba ke bodwe ke military rawo no wo abdi ke military ni hogra je brow thomo di ke ma decision la na abdi ke bung command remor wo che tre follower raw abnu maru kreu abdi ke tinya je bung chongmo di ke bini chake command rememo kau rememo abdi ke bin full authority tongmo za ma leadership ke hama ke bodi ke no pio bisi ba raja rawo abdi ke king rawo ake rawo chung na singke raja rani kau malawong ke raja ni kau sakhlaimo ru ose nusuro matang mon kau marom pu chung abdi ke sipai rawo patre tre rawo abdi ke full authority sauni chake je sakhlaimo abono tangye yu yakmo ke autocratic leadership nya pio ge second ke democratic leadership bo democratic leadership bo ke zo tosu group ni brown ni chongmo no share khewo ake abo deino je ham thakmo salaye decision la lai pio bo ke teamwork ni samungse zo to salaye boimono se tanglai pio boro chu se ma singke bo democratic leadership ke bo ke sau ke ha chungmo be ke tangmaya zo to bro ni chungmo no pho chungmaya chanai inke abadi ke zo to chung shoye sale shoye bo ke khemo je chaw bo ke mo sa hamuye zo to decision abadi ke la ni mani skangmo zo to ni tinio concept no share khiye ani chungmo le budisle bodi ke tangke sa hamali hi abadi ke chung shoye je chung shoye cha ye abadi ke je cha thok mo ham thok mo no se abno ke tangpio bo ke democratic leadership ungpio angke last no chung nai nai theocratic leadership bo theocratic leadership ke Christian raw use ke mose boro ke isor se in church je isor tuite modi ke leader ni tangmar no tangmo ake bible lo breke phungwa isor ni kauno laye tuite mo boro chu sen ma singke Christian ngai raw ke bo theocratic leadership bo se tongo abadi ki tinio isor chuno breke phung abadi ke bible ro chuno breke saya breke tonganai breke tuite na abadi ke isor ni chungmo ro no urtu nai raw ngi isor ni chungmo di ke tuite na ro na ke democratic theocratic leadership ya piaram ba pandawa tinio je isor ni chungmo di ke isor si chin ba panda in charge ong tong isor si tuite ne ke ha chin ba panda amni Christian leadership ro ke bo theocratic o se tongo armi chung sia ne mala bodi ke tinio leadership ro part ke tongo aboni mi se ro ko tinio chung Christian leader unai nai singke bo theocratic o chung to nawo isor si chin ba panda leader isor chung modi ke se chung thali mano bo boy chuno phungpio armi boron misio 9 type of leadership bungriyo arpo boron misio thaitam abdi ke naw ba kyang ser khipi to armi tinio no ba ke salimole tinio ang no zo to no ka uksam chung mole tinio chung Christian leadership ka ma ne singke isor ni chung modi ke chung ta nai isor ni kauno chung la ni man kauk mano bo boy chuno phungpio ami ke naw zo to no khaksa bo bidino no nai man ba pandawa